dong amoy. Ada cewek berduit yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa ya. Yan guys, so happy birthday to me. Ay, hindi pala sa akin birthday. Shabu-shabu, oh, guys. Nakiki-birthday lang. Yan, oh. Yun, oh. Kita mo yan, oh. Sikat talaga si Glenn. Glenn. Yan, ah. Oh, shabu-shabu po yan, guys. Yun! Sarap naman. Happy birthday to me. Yan, guys, oh. Chicken, naguy! Perte kalamig, yatay. Tapos, tokwa. Yan. Yan po yung my birthday, oh. Yung? Kaway-kaway mo na dyan. Mag-buray! Subscribe. Yan nun. Hindi kasi yung ano natin, no? Dumayo lang po kami dito. Yan si Sony. Hindi. Baba natin. Ano? Wait lang. Wala lang yung... Kasya yan. Pag naluto na yan, okay naman na yan, eh. No, mas maganda lang. Yan, guys. Nag-ano po siya lang kung paano i-prepare to. Pwede na taas siguro ng oven mo para hindi. Si Boss Johnny po yung nagluluto niyan. Ano name? Galon. Yan. Siya po yung may ano nito, ano. Dito na lang dito. Kasi patong natin. Patong dito. Dalawang galon. Guys, nagkakagulo na sila. Yan! Woo! Perte kalami. Yan. Di ba parang may isang blue? Kaya na. Bakit anong gagawin? Ano ba gagawin? Baba natin yung... Yan, hindi na malaman guys. So, puno na daw yung aming lalagyan. So guys, so, shabu-shabu po yun. Beef po yan, tapos pork. Tokwa. Vertical lamig. Tapos guys, mayroon pang ano dito, may bisita pa si Glenn. Bisita po ito ni Glenn, no? Tingnan mo. Oh, ang dami nila doon, eh. Diba? Naki-video lang din. Birthday po yun ni Glenn. So guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Uy!